Twitana mbere na tuingi na ndi mutaalamu wa mantu jege siasa Oscar Mutugi na ataririte maandamano ja Gen Z zirajaretete na mbere aja Nthiguruni akikwani jaretete oguni bunene bomuthia bure gutindika Rais Mwankabunja kanju yawe ya minister akiaria Oscar augite onde kuri na miario ya maandamano jaja kuthithika Meru kumeneria utongera bureo untu bubu bomba kuija na ntaire akonokia Meru otora boneketie Nthiguru ya Kenya na ataririte mantu nkabo jarajatitite boga kaunti neu na bubu akiuga ni kubatara kugaruka na gwetete mantu ta michevo ubangania bwa MYS kura kwa mbecheche mwingi na kinyawaki bwa Cancer Center. Maandamano jambe wimbithi na ritwa Gen Z jarajara thithikite ntugo cheuka nyumene ntere mwanya kiri mwongo jwa Kenya bakimena irio tongeria na wathani ba mutongirwa mongo Daktari William Ruto. Maandamano jane jethirite jakiguna mongo jwa nene ijite migambo ya kwa indi ne Oscar Mutugi ne muthuji wa siasa Pedro bagisukuma kinya utongeria bwa cabinet ya president ira barona jeka itikurita ngugi na pressure ethirwe kingia muno mwenka gwa kinya president kwithirwa kithikira na bunja cabinet na nethirito akiuga kukethirwa kwina ugaruruku bungi nkuruki. Oscar nande adiuga kinyaja Meru mbewiji mbithi ni bambirite guchuthurania kinde gategero tongere bwa thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza. Itonete nduki mbithi yambiritie nandi kwaria kiuga ikethiro gitegera uria utongerio bwa county bukwithiro bukirita ngugi. Mataro ja Oscar Kirimbe wije ni wona bashuthurania gwita obisine cia Gavana Mwangaza ni bethire bakimuria biuria bibi. Governor's Cup inayetire iba batiguchuria Meru Youth Service iria irari project ikuguna antu babethi inayuririte milioni magana mugwanja iria cia flag ni ofisi ya Auditor General na control of budget report kuma yonania kwe milioni magana mugwanja ciurite ndene account ya Meru inachietire bagachiuria development ya Cancer Center na Meru ithiritwe igitongairia ki counties iria cikuregister cancer cases nyingi ne atea ya stagnatire na kinya project ira ethairwe gitetheria gwaka Cancer Center yu ya Mount Kenya Running Championship yethirwe gitezanirwa kuma thirikari iguchinjia kutik iga kinyari more kabro riongereka ndene ya town cietu cia Meru, town cia Maua, town cia Timau Nkubu na kungi project hizi inachietire niki kutina ndawa sibitari yet gate ichi gwakwa cia goro sana but weta ward ni antu kaba kushia itanda level 5 igwaki ward ina capacity eko accommodate antu 250 ende kutikio kiendelea ndene gwakwa kuma ward iwe gwakwa industrial park iria indene ya Ruirirwa Rera ward iria ira launch kinya ni former CS wa trade Moses Kuria na county government ya Meru yethirwa ino igitoniuria industrial park launchirwe niki kutikio kirenderea kume gitarire kulonchwa niki anavetu ba ECD bara batuire kunyweria rikeza na ni county government niki batigire kunyweria mwingi zukethirwa zukiuria ne ata Meru ithiritwe kithitangwa maita itarimwe maita 800 litigations against county ya Meru. Mbeca iria ciezite Meru mwanka hizi ni bilioni 24 ende ngugi iria ciethiritwe cikiritwa tutikuona zeka kuikio mbeca uciumba kwithirwa ciritite other than kuria michara. Ezi rionania kabisa utongeria buraburiku butina any clue ya imbio governance ikio tumi manto zaraza kuthithwa zari utate na sheria. Kiripotera ndeto cia Weru wikendi ria kwa rieto ni Mutugi Kare.